Ça sont les jeeps là. uyu munsi abasirikare babarirwa muri 300 ba Afurika y'Epfo na bagenzi babo bo mu bihugu bya Sadeke ubwo ni Tanzania na Malawi bari baraje mu burasirazuba bwa Kongo guhangana n'umutwe wa M23 basubiye iwabo kuri uyu wa mbere banyujijwe mu Rwanda nk'uko muri kubona muri aya mashusho. Barimo barambuka bivugwa yuko baza no kunyura hano i Kigali bagafata indege ku kibuga cy'indege cya Kanombe, nubwo hari bamwe bari kugenda bavuga yuko ari igisebo nka kuno aba bacashuro bagiye batambutswa ahangaha. Gusa ikintu gihari cyanatangaje cyane nuko itangazamakuru ritari ryemerewe kuganiriza cyangwa gufata aya mashusho. Amwe mu mashusho make rero yagiye ajya ahagaragara yerekana aba basirikare bari kwambuka ni nyuma yo gutsindwa igoma mu rugamba bari bafatanyijemo n'ingabo za Kongo, Wazalendo, FDLR yasize ikoze jenoside hano mu Rwanda ndetse n'ingabo z'abarundi. Mu kwezi gushize icyo gihe abo basirikare ba Sadeke bamanitse igitambaro cy'umweru kigaragaza ko batsinzwe basubira mu bigo barimo kuko ingabo za Afurika y'Epfo ni zimwe mu ngabo zifite ibigo bitatu mu gihugu cya Kongo by'umwihariko hano igoma. Kimwe muri ibyo bigo rero bari batuyemo, kimwe kiri mu bambiro ubwo abantu bahazi barahazi, ikindi cyicaro cyabo kikaba ku kibuga cy'indege igoma. Aba basirikare basabye gutaha banyuze ku kibuga cy'indege cya Goma abarangirwa kuko cyangijwe n'intambara barwaniragamo na M23 bemererwa gutaha banyuze ku mupaka uhuza Goma na Gisenyi. Kuva ku itariki ya 21 Gashyantare aba basirikare ba Sadeke bemerewe gutaha ariko bashaka gutwara ibikoresho byabo by'intambara. Bivugwa ko ibi bikoresho byari bihishemo n'amabuye y'agaciro. Bamwe mu bintu abantu bari kugarukaho bari kuvuga bati ese koko niba bemerewe gutaha zikaba ari nk'ingabo zatsinzwe urugamba, bimwe mu bifaru byabo bari bwaze kubitambutsa? Icyo ni ikibazo abantu benshi bakomeje kugenda bibaza, ariko ku bwanjye ngenyeka yuko nka M23 ishobora kuvuga utoke ntabwo dukeneye ibifaru byanyu, nimutambuke, icyo tudashaka ni abantu baza kurwanira hanga kuri buno butaka, nimugende. Niba mubyibuka neza umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yigeze gutangaza asaba izi ngabo zose ziri ku butaka bwa Kongo, arazihanangiriza aravuga ati ndabinginze nimuva ahangaha mutahe musubira iwanyu, ikibazo cyacu ni ikibazo cyacu nk'abanyekongo tugomba kugikemurira ubwacu. Rero biri kuvuga yuko izi cyangwa ibi bifaru bya Sadeke, ubwo nivuga Sadeke ni ihuriro ry'ingabo zishyize hamwe, ni ingabo zisaga cyangwa ibihugu bigiye bitandukanye harimo igihugu cya Tanzania, Malawi, igihugu cya Mozambique, ariko Mozambique ntabwo yigeze iza kwitabira, ndetse n'ibindi bihugu. Ubwo rero ibi bikoresho mwe bakavuga ati baramutse babigumanye M23 ikabigumana, bamwe bakavuga bati ntabwo dushobora gukeka yuko Sadeke yabyemera guharabira bikoresho byabo by'ibifaru. Abandi bakavuga bati birashoboka kuko iyo umuntu atsinzwe mu rugamba ibintu bye barabifatira bakamubwira toke wowe genda kubwumvikane turakure ku rugende. Wenda birashoboka yuko Sadek ishobora kwakira abo bantu babo ibikoresho kuko n'ubundi irabifite, koko pe ifite ibikoresho byinshi. Ubwo rero ikindi abandi bari kwibaza bakavuga ati ibyo bifaru ntabwo bishobora kuba byatambuka bica hano i Nyarugenge mu Rwanda, ntago RDF yabyemera kabisa. Ubwo rero birashoboka yuko bino bifaru bishobora gusigaranwa n'uyu murwe wirwaje intwaro nk'uko bakunda kwivuga M23 uharanira ukwishyira ukwizana kw'abaturage ba Kongo. Abambutse ni 300 bambutse
uyu munsi bambutse bari mu Rwanda, barimo baraza bagana i Kigali nk'uko biri kuvugwa. Umwe mu bayobozi ba M23 yabwiye abasirikare ba SADC ko bashatse gutaha bambaye imyenda itari y'akazi ariko barabyangirwa. Urumva SADC yagiye igorana ivuga uti nimutureke tunyure ku kibuga cy'indege, uti nanone nimutwemera tukanyura hariya mureke tugendere twambaye imyenda ya gisivile. M23 ati oya, mugomba gutaha mwambaye impuzankano yanyu ko mwaje mumeze. Ikindi kandi ngo basabye gutaha ariko nta munyamakuru ubafashe ifoto. Uyu munsi nuko byagenze, ariko bamwe mu banyamakuru b'inkwakuzi namwe murabizi yaje kuyafata nuko bitari byoroshye. Amafoto n'amashusho nubwo atari menshi byagaragaye, bagaragaye mu itangazamakuru gake cyane, aho uyu muvugizi yaje kugira ati ibiganiro birakomeje kuko nibashaka kujya mu itangazamakuru kandi nubwo ari abasirikare batsinzwe bari mu biganza byacu tugomba kubarinda. Abasirikare ba SADC babanje gusakirwa mu nkambi aho ngaho i Goma, baherekejwe n'ingabo za MONUSCO, nizo zaje kubaherekeza zibageza ku mupaka mukuru cyangwa Grande Barriere ihuza Goma na Rubavu cyangwa Gisenyi. Bagera ku mupaka rero binjira mu Rwanda, aho bahageze n'ubundi barasakwa nk'uko bisanzwe, ntabwo mwapfa cyangwa bapfa kwinjira mu Rwanda uko nguko, abakomeza urugendo rubaganisha mu bihugu byabo. Aya namwe mu mashusho rero muri kubona barimo baraza bagana iki. Mu baje mu nkuru zari zavuzweho mbere, bivugwa yuko muri bano basirikare ba SADC cyangwa ba South Africa harimo abagore batwite. Mbere havugwaga babiri, ariko uyu munsi byaje kugaragara yuko ari abagore batatu, ari nabo muri kubona kuri ayo mashusho y'amafoto yabo. Abangaba rero bari baraje ku rugamba rwo kugarura amahoro nk'uko South Africa yagiye bitangaza, ariko bakavuga bati, bamwe mu bantu bavuga bati ni gute abantu baje kubungabunga amahoro mu gisirikare, noneho byongeyeho tuzi yuko ari imwe muri department zimwe zigira discipline kandi zigira amahame atandukanye n'izindi department. Bamwe bakavuga bati rero nta kumiro n'ishyano kubona abasirikare bigira ku rugamba barangiza bakaza kureba ukuntu bigenza. Birangira rero aba bakobwa uko ari batatu babateye inda, cyane ko muri Afurika y'Epfo byaje kugarukwaho na bamwe mu badepite bavuga bati bibaho cyane, ibyo ni ibintu bisanzwe muri Afurika y'Epfo, ati nta gikuba cyacitse. Ibyo bahuriye nabyo n'inzibutso bacyuye bahukuye muri Congo. Ubwo rero aba basirikare bose basaga 300 hari bamwe bagize ihungabana ry'iyi ntambara, barwara trauma, abandi ntabwo byaje kubagwa neza. Reka tunyarukire i Kinshasa mu murwa mukuru wa Congo, aho ari naho hari icyicaro gikuru cyangwa presidence ya Congo. I Kinshasa rero hakomeje kuvugwa ibintu bigiye bitandukanye, niba mubyibuka neza, ariko higeze gukwirakwira amajwi ya nyina wa Tshisekedi abwira umuhungu wiwe ati, mwana wanjye uramenye iki gihugu Imana yarakikugabije, ati wibuke muri Bible umugabo wita Dawidi, Imana rero nawe yakugabije iki gihugu cya Kinshasa, ukomba kugikoresha uko ushaka ufite imbaraga. Aho muri aya majwi nyina yaje kumvikana abwira uyu muhungu wiwe yuko agomba gukura abantu bose bavuga ikinyarwanda muri Congo. Ibyo byari maze igihe tubimenyereye. Icyari gitangaje ikindi gisha cyaje cyumvikana mu matwi y'abantu no kwibasira abantu bavuga ururimi rw'igiswahili. Mu ijwi ryiwe mu mashusho, ifoto ya nyina wa Tshisekedi muri kwibona. Reka twumve amwe mu majwi yigiye voice yohereje umuhungu we, cyane yuko ngo Tshisekedi yubaha nyina kandi akagendera munsi y'ibirenge byiwe cyane. Muri ingara ryinshi n'igiswahili, umva uko nyina wa Tshisekedi yabwiye umuhungu we. Turi kureba ngiye ndashaka kuvuga baswahili woyo, abo baswahili n'abangala, n'abo bantu babavugiringa babangala, bango nde baza bakongole, nibo bakongomani bonyine. Kongo n'abakasaye bango baza bakongole te, Abakongo n'abakasayi bo ntabwo ari abakongomani, dirige te, ntabwo bazigira bayobora kino gihugu. po banda kasavu bakufa tomoni mukongo mususu ali
kuva Kasavumbu yapfa ntiturongera kubona undi mukongo, ni ubwoko bw'abakongo, ntiturabona undi mukongo uyobora iki gihugu. Lumumba kufa tomona Kasaye mususu alekate kaka oyo Kasaye Kuva Lumumba yapfa ntiturabona undi mukasaye uyobora iki gihugu. leki sikoyo bino bato ya Swahili nazotuna bino Abantu b'Abaswahili, abantu bo muri Kivu n'abo muri Katanga muvuga igiswahili ndimo ndababaza. zali bakongole ya solo Muri abakongomani b'ukuri? ngana yebi histoire moko ya mboka we nazovanda Kuko njyewe nzi amateka y'iki gihugu nicayemo. ndenge mindere basala Baswahili Uburyo abazungu bakoze aba bantu bavuga igiswahili cyangwa Abaswahili. Mbibutse ko aba bantu bo kwa Kisekedi bo ntago banareba, ntabwo bafite ikibazo cy'abatutsi gusa. Abantu bose baba muri Kivu bavuga igiswahili bose babafata kimwe. ndenge mindere basala Baswahili Njyewe nzi uburyo abazungu bakoze aba bantu bavuga igiswahili. il faut Congo tokunda na Baswahili na Rwanda ensemble Twebwe uyu ni nyina wa Gisagati. Twebwe icya mbere tugomba gukora nuko tugomba kurwanya abavuga igiswahili cyangwa abaswahili tukabafatanya n'u Rwanda. soki ko bombarde Kivu mususu Kivu wana nyonso ko bombarde na batu na biloko President Felix sala yango Niba ngombwa ko hari icyakorwa, turasaba Kisekedi bombarda Kivu yose n'u Rwanda, ubibombarde hamwe ubisenyere rimwe. Reka nsubize inyuma ngatangire rimwe nari ngaciyemo ndemba yabyumva hori vuga ngo mana ngo senye isuzuba kindi umva no we ata tokunda na Baswahili na Rwanda ensemble turwanya Abaswahili n'Abanyarwanda muri rusange. soki ko bombarde Kivu mususu Kivu wana nyonso ko bombarde na batu na biloko President Felix sala yango nzambe pe asala Niba ari ugutwika no gusenya Kivu muri rusange, Felix Salango, Felix mwana wanje, yisenyane n'ibintu n'abantu byose twika. Imana izubaka ibindi cyangwa Imana izarema abandi, kuko n'Imana yarabikoze. nzambe oyo yo pesa mabere wana asala Imana yagwaye kino gihugu yarabikoze. na Gomora oyo Muri Sodomo na Gomora Imana yarabatwitse, nawe batwike mwana wanje. ezalaki na makambo lokola ya Congo eza makambo ya ese yawe eza ya Sodoma na Gomora ya imagination oyo bolobaka na français te. Ibi ngibi ntabwo ari imagination. Muri Sodomo na Gomora Imana yarabatwitse. Gisegeti nawe twika Kivu n'u Rwanda. ari makambo ya sole salama na Egypte na bamboka mususu Ibya Sodomo byabayeho ni ukuri, ntabwo ari ibitekerezo nko mu bitekereza, byabayeho nawe bikoreye. ba Etats-Unis wana bozoloba Izo za Amerika muvuga mais bazaliko bariho, tonga makambo mususu ko bazo vivre na minere na makambo batonga makanisi mususu ya kokeni barabisenye birasenyuka, ariko abandi baravutse Imana irema ibindi babaho, barimo gukora ibihugu byabo neza. Nawe basenya azavuka abandi n'ibindi bintu. ese bango babima zamba yebisa yena zana ndeko na ngai yo pe ata bango nyonso wana baza mabe bato ozosala na bango kwena mupangi na nasha umwa oza Ibi ngisi ndi kubyumva, hari barimo gushyiramo ikirumbo ta moko te akoki kosala makambo akokama David asala azalaki ye moko ati Gisegeti mwana wanjye, nta muntu n'umwe muri leta ufite ukwizereramo cyangwa babiri ushobora gukoresha. Ko Dawidi yakoze ibitangaza ari umuntu umwe, wowe nta bantu nka babiri cyangwa batatu ufite wakoresha aho ngaho muri leta. soke zana uozana moko atandi bane Niba ufite umwe cyangwa babiri, pesa bango ordre bahereze oda cyangwa bahereze autorisation y'uburenganzira. ba mususu wana kota na bango na ba reunion Ufata abandi bayobozi b'igihugu bose ubatware mu nama, ubahamagaze mu nama. mibale wana Bariya babiri wamaze gutegura bakwizereramo nawe wizera, ebisa bango ba bombarde Kivu na Rwanda mbala moko bohereze ubwo
babwire we bohereze bahite bagenda bajye kubombarda u Rwanda na Kivu byose hamwe babisibe ku ikarita y'isi, mindere bayakosirisa biso hanyuma abazungu natwe ntibashake baze batumare, gasema te ko ntabwo negosiye tuzasubira te inyuma, nta byindi ko bantu nama, ya Kivu bazabanje kona biso te kuko ntabwo abantu bo muri Kivu twe dufitanye isano nabo, bantu ya Katanga bazabanje kona biso te abantu bo muri Katanga ntabwo dufitanye isano nabo, ntabwo ari abakongomani nkatwe. mawa ya nini Agahinda kiki gasaye to kukoma kufa kaka boy bazosirisa biso parce que bayibi biso nde bantu ya mboka wana abakasai tuzakomeza gupfa kugeza ryari? Erega impamvu batwica nuko bazi ko ari twebwe ba nyiri iki gihugu. histoire ezo yebisa bango biso nde bantu ya mboka wana Histoire babwira cyangwa amateka babwira ko ari twebwe ba nyiri iki gihugu. sala oyo na yebise yo Kora ibyo nkubwiye nka nyoko. ozangi ata mutu moko oyo andimene yote Ubu ngubu nta muntu ufite muri guverinoma ukwizereramo waha briefing akagenda akahita abikora, wowe akagenda agahita abombarda. tanye ordre abombarde nyonso eke Bahereza uburenganzira cyangwa umuhe ordre agenda hatwike Kivu n'u Rwanda. nzamba ko yakosana makambo mususu nabawe bakoya Imana izubaka ibindi bintu izane n'abandi bantu bashya hatwike mwana wanjye. wana nde malobana lobi Ayo niyo magambo nkubwiye nka nyoko. eza epele tolembi na bato ya baswahili tolembi na bango kobanda bakombo na bango karaktere na bango makambo na bango nyonso tolembi na bango siliza nyonso Ndapfuye. Abantu bavuga igiswahili turabarambiwe iby'amazina yabo ibyo bakora turabarambiwe bamareho. amawate bakasaye bawe Ntubagirire impuhwe mwana wanjye. Kivu bolongwa bobanda kolongwa Abakasayi bari muri Kivu mwese nimuveyo ntagire usigarayo mbere yuko bahasenya. bazana lubumbashi bozonge pana biso probleme ezalite Abantu muri za Lubumbashi b'abakasayi nimuveyo mbere yuko umwana wanjye ahasenya, nta kibazo kiri iwacu, nimugaruke iwacu. Exa bombarde Katanga na Kivu nyonso Felix Tshisekedi bombarda Katanga na Kivu byose. ni mu gihe M23 yakomeje ibikorwa byo gusukura umujyi wa Bukavu. Izi ni zimwe mu ntwaro baje kuba bafata zari ziri mu baturage. Uyu ni umuvugizi wa M23 mu bya politike Loris Kanyuka uherutse gufatirwa ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika. Kanyuka yagize icyo atangaza kuri bino bihano yafatiwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Loris Kanyuka umuvugizi w'umutwe wa AFC ndetse na M23 yavuze ko ibihano herutse gufatirwa na leta zunze ubumwe za Amerika ntacyo bivuze kuko iwabo muri Kongo ntacyo yahaburiye. Yavuze ko igihugu cye ari paradizo kiruta ibyo bihugu by'i Burayi na Amerika bahora basingiza, nyamara Kongo ubwayo ari paradizo. Aho yagize ati hano iwacu dufite ibitoki, dufite ibirayi. Yabigarutseho nyuma y'uko aba barwanyi bigaruriye umujyi wa Bukavu aho birukanyemo ingabo za FARDC n'abarundi na FDLR zikoze jenoside mu Rwanda ndetse na Wazalendo. Kanyuka avuga ko impamvu barwanye iyi ntambara ari ukugira ngo babone uburenganzira bwo kubohora igihugu cyabo bisanzuye neza bakagira ubwisanzure ari abaturage bose. Ibi bihano by'ubukungu byafatiwe Loris Kanyuka byasohokeye rimwe n'ibyafatiwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda ushinzwe ubutwererane bw'akarere Afande James Kabarebe. Guverinoma y'u Rwanda yamaganye ibi bihano byafatiwe Kabarebe, ivuga ko bidafite ishingiro na busa kuko yashinjwe na Amerika ibyo kuba ngo ari we uhuza u Rwanda na M23 ari ibinyoma. Oui. Bon, nous sommes 1500 policiers, sans compter ceux qui sont venus en retard. Nous sommes à 1500 policiers. J'ai même la liste. Et tous ils sont d'accord à partir à la formation? Ils sont parfaitement d'accord. Ce que vous voyez ça, ce sont les vrais patriotes qui aiment servir le pays sous les drapeaux. Marque claire la souffrance que nous traversons. Ni mu gihe bamwe mu bapolisi cyangwa bamwe mu basirikare n'abapolisi bahuze mu gisirikare cya FARDC baje kwiyunga na M23 ejo baje kwerekezwa mu kigo cy'imyitozo cya M23 kugira ngo bahabwe amahugurwa
uyu ni Colonel Jacques Kamba wari komanda wa polisi y'igihugu ya Kongo i Bukavu ati abapolisi bose uko bari ahangaha bemeye kujya mu ngando ni abakunda igihugu nyabo. Avuga ko ku rutonde abanditse ari 1500 utabarimo baje bakererewe. Umuyobozi wa politiki ya 23 Bernard Bisimwa yanditse ko bose hamwe ari abapolisi 201. L'école des candidats gradés à Matete, 12 mois. J'ai fait l'école des sous-officiers de carrière. Là où je suis sorti, un adjudant. Et puis, j'ai fait l'école d'application, j'étais sous-lieutenant. J'étais formé de Matete.